शुक्रिया हेंदुनु हेंदुना के कुकिंग सेगमेंट मरहबा अलगोन में मी तैयार मी कोल्लनी वियतनामीज स्प्रिंग रोल मे बेनुवाणी राइस पेपर देन सॉस एदुम बेनुवाणी पीनट बटर स्वीट चिली सॉस सोय सॉस राइस पेपर एतिरेंगलादुम बेनुवाणी मैंगो क्यूकम्बर कैरट लेट्यूस then me mix salad gonnani coriander carrot beetroot chili furtum feshuma rice paper nagala fem for den alani tatta rice paper fem for do babalani minute ever one then rice paper fill kollam alwani lettuce komme bavate ke lettuces berum kolleda carrot cucumber mango alaf then roll kollam dalgol ready kollani mige sauce benumani peanut butter kodu soy sauce kodu mix kollani देड कोल्लानी चिली सॉस कोड me ready kolli me Vietnamese spring roll make it vara simple adi healthy breakfast option ne then me option ga ama tifaratum benuwa commeches option ne prawns chicken ve sama benu kolle dan cabbage ve bell pepper ve sama shukriya